Kublai Pibaro, ni pedang subhai pi shakana katuk kubor jengi upet ngor cable news. Hashwa bangina kami ikimat bakongsan jago kubor menta kejanmian, ngina phashwa shikimat bakongsan jago kubor menta ketayo. Ajingkran ulat kejelah hakesni sedang jong dorbar mang tengka. Rai ka kenhun menteri ka Meghalaya ban kentiu ya ke secretarial assistance shakinong bishar balasong thai. Bantem kinu-kinu kejingja hakathan kaput thau ke sarkar da ka coordination committee. Ka personal interview ka dekalat ban thap kambean bat ban kamai pisa ong ka khnam. Yang umat sa nam jong tirat sing siem hakari Bangladesh. Kentur pot bati bean ki karbi usiap akawa yam ha ampreng da ki korpo silom pedankam bat penggeria egalentiat ko Bad tei ka kenhun yang main da umat sa nam u Dr. Didi Lapang Hakmat Karibhoi College. Ka dorbar mang tengka jong kejela kelas sedang ha kesing tho adiang jong katayo. Pat hakani kesni ulat kejela uphagu chohan ula ay kejingkren ne ka governor's address syakinong mikmat jong kejela ha kayeng dorbar thawan ka badan harul bong ha kanong ba shilong. Ulat kejela haba ulapoi hak yang dorbar thawan kejela la priang subhayo u da ulampang yang dorbar thawan u Thomas Sangma rengkat bad menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma rengkat bad unong yalam kaliang persya ba Ronnie Willingdo bad kiwe-kiwe. Ulat kejela phagu chohan ula ajingkran hakaktin hindi hak yang dorbar thawan. Badegane kejingkran kejung ula pen kalapat chakaktin pareng nagbenta ki MLA kejela. Ulat ulayaro iki dekhot jeng yang dorbar halor kejingla kejongki ban penne ya keburam hakjing yashim bentah ka dorbar. Bat ban yatai bat ula kentu iki MLA bikin yai beteng ban penne pensa ekene kerukom le ka balong kejing sngo sarong ya baro. Uloong bag sarkar jela kaladon ka thong ban penlong ya kayo kakot jong ka jela Meghalaya ka bakot $100 billion. Bat kene kan ketiu arsha ka jeng yo jong ka jela bat uloong ru. Ba ka boarding ka jeng sam ya ka umbam ka IT ka kamjung okai perthai bat karap karyang kin kentiu ya kayo kakot ban penurlong ya ka thong ka balabu. Kajing syam kya kakot kakya ka puli puthi kajing kentiu ka kamai kaji ikilong yeng kajing ai jing singan kajing jerngam bat kerukom ai jing syakri ka bedai beginong shong shnong kan kentiu ya ka bha kamiat jong man la uwei pu uwei unong shong shnong. Ulat uloong ru bakladon kajing suk bat jing singan ha kasnam ka balalet bat la penlong ya kita masa baper klem gino-gino kajing penwet bat ka sarkar ka yang skema ka nongrem bat ka kloy penekran bat ka kenhuan HNLC kat kum ki kendon jong riti sensyari bat kat kum ki jing betha jong katnat home affairs ka sarkar peneng kidkhot yang dorbar thawan kilepen pauru kajing snolem halo kajing khatno u MLA barem ka maulai constituency u ba SD Khongwir u balalong ru usembut menteri rangba benengkong do jong jela Meghalaya bat unihim san arsangma u balalong MLA barem karong jeng constituency bat kiwe kinong mikmat nakaleng ki jela jagari India. महत्वपूर्ण है और पिछले वर्ष के दौरान राज्य में कुल मिलाकर कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण रही। विभिन्न राष्ट्रीय राज्य त्यौहार बिना किसी अप्रिय घटना के मनाए गए। हमारी सरकार राज्य में अस्थायी शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह गृह विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर ही HNLC के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। माननीय स्पीकर और माननीय मेंबर मेरे स्पीच की ऑफिशियल कॉपी सदन के पटल पर आपके सामने रखी हुई है। आपसे अनुरोध है कि वे पढ़ा हुआ समझने का कष्ट करें। जय हिंद। Kekenhun menteri kebelai kendo aksni palai jong katayo kala syame karai ban kentiu no ya ke secretarial assistance ke baju aj kenong bishar ke bala syong thai na kakam. Bala ajing menjurru ya ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Bill arhajar arpusau. Habai kren beginong patai kubor hadian belawai ke jengelang jong kekenhun menteri u menteri rang ba ke jela Konrad Kongkal Sangma uloong ba ka kenhun menteri kala ajing menjur ke jeng terwa ban pen kelai ke retired judges secretarial and domestic help rules arhajar khatlai. Uloong balapan kala khat do ya kani ha kasnam arhajar khatsan bat kumta da ke jeng kerpat ke buan ke high court. Bat aba pensyong nongrim ke jeng ajing mot kumta lapan kala no ekani karun. Konrad Kongkal Sangma ula pentibru baka kenhun menteri kala menjur yaki kendon ban penkelah lor kejing siau bala ajing mod daga National Judicial Pay Commission ka baar. Ka kenhun menteri kala ajing menjur ya ka Meghalaya
State Investment Promotion and Facilitation Bill Arhajar Arpusau kaban bujli no ya ka Single Window Agency SWA bat ka Investment Meghalaya Authority IMA ban penjanai bat pensuk ya ka jenggen chow sengkam ha ka jela. Ukonrat kongkal sangma ulong ya ka bil unsara syagi yang dorbar tauan ke jela kaban sedang naruka kanru tarik mentau benai ban yo ka jeng menjur. Ulong bakadaw ban pentrekam da ka IMA ha ka jaka jong ka SWA kadai namar ba ka SWA keladon la slembha bat kidon shibuan ba kikam kibala ban penjenai bat da kejengwan ra kana ka bil ka batemai kan don no ekor kom trekam ka ban long kumjo ha ka bakan don ru ka application ba ban le leng ba ki portal bat kin don kitanat baper ki ban ya don benta bat kani bat kan don ru ka tracking system ban bud dien ya ki jingken show la ni application ban ken show kam ki buan sya kejela. Ulong bagi dan shibun jat kijing sengkam kiban pensyong nong rem kat kum kijing kencau pisa. Ukan rat kongkal sangma ulong bagi jing kencau bah pok shiklur tengka on ajing bid daka komiti. Balak liat di deputy commissioner. Bat kijing kencau bah pedang shiklur tengka hadu shpau klur tengka on ajing bid daka komiti. Bakliat du chief secretary kat bay kijing kencau bah palat shpau klur tengka on haban pa syaka investment Meghalaya Authority kaban kliat du menteri rang ba kejela. Ulong bakani akan penkloy ya kerukam apply ban bud dien bat kenang pensuk ban sengkam sengjam haga jela Meghalaya. Officials from the judiciary, from the High Court, and based on those suggestions, the amendments were made to these particular rules to enhance the amount that is given as secretarial assistance in domestic health and other financial assistance that's given to retired judges and Chief Justice. The fourth was again a amendment to the allowances recommended by the second National Judicial Pay Commission as directed by the Honorable Supreme Court. So these are directions given by Supreme Court that certain benefits to judicial magistrates and other judiciary officers in the state, the benefits that are given should be at the level of national level. And this particular direction has been given by Honorable Supreme Court. So as per the directions of Supreme Court, we are going ahead with those amendments. The last decision was to clear the bill for the Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Bill 2024. In a crux, this is basically going to lead to creation of authority, which we're calling the Investment Meghalaya Authority, and this will be authority that will now replace the single window agency that is there in the state. The reason it's been done is because the single window agency has been there for a long time, and there are many areas which need to be improved, and hence now by coming up with this new bill, this is going to be a unified system where unified applications will be done through portals, and there will be all different departments will be part of this, and there'll be a tracking system to track in all the investments that or all the applications for investments that are coming to the state will be done. There's been different categorization based on the amount of investment, and so the smaller investments of below 1 crore will be cleared by a committee headed by Deputy Commissioner, and any investment between 1 and 10 crores will be cleared by a committee headed by the Chief Secretary, and any committee and any investment more than 10 crores will be sent to the IMA authority, which is headed by Chief Minister, and hence this will facilitate the easy application process, easy tracking process, and a system that is going to allow ease of doing business and improve the overall ease of doing business in the state of Meghalaya. So this particular bill was approved by the cabinet, and this will be placed in the House for it's digital, plus it is also, as I said, unifying the entire process. There are investments that come in today for education, for health, for tourism, for IT, for agriculture, not just for manufacturing. And hence, in earlier, even the investments that are made for, say, something in, say, power sector, that would go to the single window. Somebody wanted to open up a bakery worth about 25 lakhs. They had to wait, and it would come to the single window agency headed by Chief Minister. So hence, all these different kind of complications are being now smoothened out, and this new authority
is going to streamline the entire process, and digitization is, yes, a very important part of the process. Hadian bakalami ke jingja bawa doktor ketenat Animal Husbandry and Veterinary bau lasha le don bor kesipai ka Border Security Force BSF hagasnong Muktapur. Hagasngi ba arjung tayo usembut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tunsong. Ulalum ke jingelang banekren halor kene ke jingja balashe mekarai bantau yaki Coordination Committee hikithan kapot badkari Bangladesh. Ka video kelas apriang hagasngi ublay jung tayo hagabawe doktor ka veterinary rengkat badkat to kini kipat ba kilalit banyanya bad keno bakisipai BSF kila phala wi jan pong yonu doktor bad kisipai BSF kila berngam ban siat yap yu uniu doktor ulong ba ki BSF kila thombori u kat bau dang nit kwai dokha kawi kawa bad kisipai BSF kila bad yu bad toket de kabale don bor bad ularing ru de ka video ya kini kejingle kisipai BSF bat kini sipai kila kini ke mobile phone bat bathayu ban laulut ikijan pong rengkat bat kejing berngem ru ban siat yu ha kini kejing elang kablalum du ba Preston Tunsong uba kemiru ya ketenat korbari kejela lawan baneshim benta du Inspector General ke BSF UMS Dihilon u Director General ki Pudet kejela u Dr. LR Bishnoi bat ki officer kejela ki bakmi ya ketenat korbari Habai ekran bagi nong patai kubor hadian balawai ke jingelang uba Preston Tunsong uloong ba kwa asyuk bani ekran halor ke jingja hamuk tapur namar baya kene ke jingja ladat bani penbet no halor ke jingdawa bantung ya ke kenhon ban toket halor ke jingsha tombor u officer sarkar usembut Menteri Rangba Kejela uloong ba kene ke jingja kadai ke beladat bani penbet batkan bah bani klat no namar keladat bani penbet badi sengutuk jingmut kumta kam dan kam syuk bani ekran ke beladat ja Renang ni syakmat kan don no ka Coordination Committee Ulito bagi sarkar jela kelasya mekarai bantau wiki standing Coordination Committee hakaleng kijaka kaput. Bat kari Bangladesh ban pet jinglong jingman kisnong kitau ki badan hakathan kaput bat kari Bangladesh. Bantem ya kino kijingja na jingi per jingmut. Uba Preston Tunsong uloong ru bantau ya ka Coordination Committee haman laki Civil Subdivision ki badan hakathan kaput bat kari Bangladesh. Bat ankli yaki da Subdivisional Officer Civil bat gidkhot kin kentop ya Subdivisional Police Officer SDPO Company Commander ke BSF ki klik nong sinchar shnong bat kani ka committee kani kendo shisien na arsian na kasibnai ban penbet kino kijingi per jingmut ne wat haba amdon kino kijingja took place in the border. So you can tell us something about that incident. That incident which has happened on the border, the issue has been resolved yesterday only, and that also very amicably, and that was an unfortunate incident that has been alleged by that person, and we are inquiring into the issue, and given the background of the discipline of the force, given the morale and motivation of the force, given the other aspects of the force, sensitivity of the area, everything will be taken care of. See, like the things are under process, and already, as I had told you, that yesterday everything was sorted out with Dr. Boam and with the local NGOs, with the local headmen, with the local civilians, with the police force out there, with the SDO out there, and our company commanders. All were present at the Almaram place, and it has been sorted out amicably. And we assure you that in future and till now also, we have been working for the welfare of the people, and we will keep on working for the welfare of the people. Now that is why the coordination was lacking earlier. To strengthen that only, now they have decided that coordination committee will meet up every month. Even if there is no incident in the area, still they will keep meeting to strengthen the understanding and trust. And we have decided that if any misunderstanding is there, so the BSF company commander or the local officer, he should intimate the nearby police station immediately, so that the language and other communication problem will not be there. And till the local police arrives, they should not take any further action. So they agreed for that. That is just to strengthen the coordination only. Then let the preliminary inquiry be conducted from the BSF side, and once the report comes, after that only we will take up. So FIR has been filed by the particular government officials who have been harassed by the BSF? No, he has not filed any FIR formally, but the only he complained to the local, and then we have taken the matter with the BSF, because BSF was directly alleged that they were misbehaving the veterinary surgeons. So what steps is the government taking right now to ensure that things do not escalate
at the area there. Now that is what I have explained you, that government will be issuing notifications, constituting a coordination committee, and not only in Amlaram subdivision, but other subdivision like Sohra, like Dalus and like Panarsunda. In every subdivision, one coordination committee will be there. Every month they will organize one meeting involving the community leaderships, the citizens of the border villages, the local police, the civil administration and the PSF. Jadi mengenai keren nilai yo ik report detail dan mereka masuk tunat kolomba mending hapo angte hapo amlaren kadon ka meeting hakaba lakon bin dau SDU civil jong ka amlaren hakaba ya don lang nak liang jong ki PSF la don lang ru nak liang ki borsnong ki bortau nak liang jong ki police te kilari resolve ya kan isu ya ki differences porok hoik menta kampon ka isu dengan ko acu ban batai ya kata dan rei ka ka ba ngashim ni karai mentakas ni kalong ba nang di sekmat namar kum kini ki jajing jia kila ban jia nakapor syapor kum bakala jia mansua bat kala jia men kini ki kendias ni lesi yo kan jia shu de ngalashim ya karai haga ban nakaliang jong ka BSF ru nakaliang YG obar represent nakaliang jong ki BSF ru kila menjur ba kan donno ka coordination committee ka bagi ong ka standing coordination committee haparo ki area jong kaneka border hap den ka Bangladesh pat king dia hakaba ki SDO civil jong ki tu ki jaka kinlong ki chairman jong kaneka coordination committee nangta USDPO nakaliang ki police undai ulong member nangta susu company commander jong ki BSF kinlong ki member bat kumju ru nakaliang kinong sensasnong ki bahap hakitu ki area kinlong ki khot jong kanega committee hakaba kin ya keren ya ki issue ki ba phet bat ba kin ya resolve ane kin find out ya kalenti ka ba so tanat khnang ba kanung don kanung kondo kijing ya so thuk bakala hang yang tai kham tam ek hapdeng ki ba bat ki BSF lani hapdeng jong ki BSF bat ki police jong ka state police jong ka sarkar ka jingiro tinglai sim karai hakaba lasai lani lesisgi ka negro notification ka sami rengkat bat ki terms of reference na ka benta kanika coordination committee hakaba kan sedang no sundon ban syong halaki jong ke jaka kumangoi pi ban like kini ki aka ki jingjia ki baskosi nang ni semat ka khon unyo trap National Awakening Movement khnam hakasing palay jong katayo kala penlong ya ka sit in demonstration hakmat jong umat sa anam ukyang nangba hajan civil hospital hasilong bat kala dawa badai ban pendu no ya ka personal interview namar bagadai tangkalat bantung kambean ki brio jong ki he ki han bat ban kamai pisah ya gani gejing ki ka bajai-jai layalam the working president ka khnam uba Thomas Pasa badu general secretary uba James MA Neng ha ka balawan banishim benta digi ka to kanengot kinong alam jaka khnam ki balawa ikjing dan kam man pendo no ka personal interview ha ka jing tap kam sarkar working president ka khnam uba Thomas Pasa uloong baha ka snam 8000 ka nrio ka sarkar India bat ki ar pulai tili gijela ka ri India ki pendo no ya ka personal interview ha ka group B C bat D bat kejing penlong ya ke personal interview kan long no tang ya ki post niki kerdan keberan kam man bisa kejing long jing man shimet jong ginong apply kam uloong baga khnam kal ai kejing tho ke sarkar mentala sisnam tam bandawa ban pendo no ke personal interview haki kam sarkar khnang baga jing thong kam kan long ke bakhoj rehadu menta ke sarkar kam shal masham kya ai ya ke ngamat jing dawa na ke benta kejing bah jing samla ke jela uba Thomas Pasa uloong bakam dan jingmut ban le personal interview na ke benta ke kam sweeper pion mali driver LDA ki bahap ke group B C bat D namar haba kila biang ya ke jing start de ban pantang ya ke experience certificate uloong baka personal interview ke de kalat ban thap ba nya ki brio ki bi itho gitu ki badan ha bor bat kalat ban pan pisa na ki pat ba khnang ban yo ban ai kam ya ki sa kapatay ya kay kajing agnut sungi kum ka kanhon kum mapitip ki ka kanhon sungi kadai kata ka Bangladesh kateng kata ka awakening movement ka bamut ka kanhon ka bekersi kya ni ngisngo ba lembaga ni kajing perlong ni ka sit in demonstration na kajing sni ka long ban kersi kya lang ya pranong yalam baro ba habaki ong baki ki kon samla ki kari bakajat menrio
ni don kam ya ka bangin i kan ka jing ka bagi kun samla gi kendu ni sengi ban sai pi kum kenuksa ni don kam ni gi bangin yo ya kita gi kun samla bakin yo ka jong ka hok ha ka jing dei ban ka jing yo ki kam ki jam sarkar te ha baki yo ka jong ka hok ta kamut kan don ka jing snuhun bat kan don ru ka jing khoi ka jing suba ka ban laj na ka jing bam sap bat ka ban laj na ki jing syale don bor sya thombor ha ka jing yo kam yo jam kata ka ban kong ka ba arpan ke ka bangi penlong kini ka sit in demonstration ka long ba ni don kam ba kini ki kun sama jing ki batbit bakin yo kini ki kam kum ba ki 8 pau ha ka written examination ka jing ki namar ka jela jing ki lanang her na ka por Singapore ni don kam bang yo sisa ka kena ki ba pas hok ba ki ba pas ki ba pas yak khmat bakin yo balong ki dong trai kam sarkar khang ban kan tiu ka jela ka jing ha ki banta ki babun tinggi so ka por ban suong tangga ketin ba kan tiu ka jela kalong ka la se ka bang sipan pau sabar relang ba kani ka jing penong ni ka si sit in demonstration ka jingi kum ka kan hun hi bro kawe kalong ban kersiu ya baro kinong yalam dadu ki badon ki bor sarkar ki badon ki sinong ki thau ki badon ki office ba pher ki badon ki nu ki banta kum kinong yalam ki ba mi sakhmat na kam ta kan tiu ka ri ba ka jat riu ni kersiu ya ki ba ki kin smutu ki mi i ya kan ki jing ka ban kun samla ki kan du na ka por la sistem duna manta ngila ya itho sa sarkar ban kerpat ya sarkar ban penduk no ya kajing pelong ya kini personal interview haba ni pelong ya recruitment namanta ki grup BC di pos pok ikam sarkar baro kumban faidin kendiat ka sarkar India nado arja khan re ko ada penduk ya kini ka personal interview are politely state hapok ri India kila penduk ya ka personal interview kadawi ka pelong iban penduk kok kiongan apa kenang bangin wan rano ya kata ka jing tungkam ka bakhui ka basuba ka bam sya aliang ba kan nepotism kanja tangiru ngi ba kadai gelenti ka ba bat ngila tho ka sarkar bagi kerpat bahang ne pok jela ka jongiru kenang bangin yo ya kata ka jing tungkam ka bakhui ka basuba ka bam don kam ba hab khit ka pisah bangin penduk no ang neru bat haduk mentangi ke sarkar ka kam patsa skor ya kan ka jingdon kam ka lesi ka ba kum ki babun balang kun samla ki jongi ki la angnut ki atharang ba hakane ka session ka baladam ngai i na kaliang jo wei no emli badan boram mat mujor semua ora ya kan ka mat ban na kaliang jong chief minister hakatu ka por haba juba apa assembly uang hana ba kadon ka advantage kadon ka disadvantage na ka personal interview ka jubam na kaliang jongi kalong kane yaki disadvantage gina tho aki banar ki jongi ki bangi tip ba ki dei sisa ki nongrom ki bakran jaki taki advantage ki ko ayu CM jongin batai ai UCM un batai ki kita ki jingi onong na kata personal interview ha ji so tho ko jongi mdan jingi onong ka ba ten na kata kadau ngi kwa ban kan sai ba kum ka kanhon ladap rai ka CC meeting ka ladap ba kit khot juga CC kini syong hang ni mendagas ni kato ne por ban penpau sa kecil lai bro koi khamtam esiki nong yalam gi jongi sa ka sarkar ka jongi ya ka jing thrang jing angnut ka jongi ban penduk no ya ka person interview tengi kmil inti ba kini kisni ban wan khamtam me ko malak berap ni general secretary ba pok assembly kandon ka jing atai ya thir ya ka ne ka bentah habar lai pos sapok ka penat sarkar kikam ki baka sarkar ka di ban le di penmi advertisement hot exam tungkam ngangam sutu kayar hadu kan no kata ka jing recruitment process ka bau CM jong yuong lat ni kini gilai teli benta kini ki kam ki ba piang ki ba red ki ba bet kam long complicate than hadu kata ta kum bau CM upur syang hari yang dobar thau an ban pen complicate ya kini kam kata kadang nak leng jongi ginum sengam kat bampat urlong kani ka jing dawa ka jongi ngin yai perlong ini program ngin yai kren ngin yai tho ban khimilin ti pada ba nakaliang jong ka sarkar om dei ne ka benta ka jing mentoi ka jongi kum khanam hari na ka benta ka jing mentoi jong kon sam lagi jongi kan sengap ya kani ka jing dawa ka jongi sagi pai ba pada khandiat na kwai ban pai kaman hakini snam ki balada ngalayui
bagi keme ki kpa haba ki kun jong ki apply kam ki habai ban wat unong yarap habai wat manong minister ubale si uban yarap ki kun ki jongi namar lawan ka to ka jusau thu bala da apply kam lamdan backup minister mi okam de dandru ipai ba kilong keme kilong kpa ki jongi nam ki kam ki kun samla ki jongi teng dak pisaru habya pelun manyo ya kam takani kadai ke bakal lalu dorong surang ban ki ni sotu balada ngidu ka personal interview kandon competitiveness hak written lada kadang ka competitiveness ki kon samla jung ikin pelut por hak jing pen kre lamba ki jing pulih putih ka jongki komang yong ba teng lada la pulih ba la minut la nang lastat kakamum yo teng ka penduk jikermen ni kon samla jong iki bakin nang bakin start bak ngasim du gawi bentar lesi ka personal interview ka ba dangdon sa apa ka state ka jong i menta ka dan benta ban penduna ya ka literacy rate apa ka state ka jong i te tang ini kintin gi inti pada ka sarkar kan ai keman ya kan ka jing dawa ka jong i tapi ngomong dengan sedang di grup D ki sweeper ki cleaner ki pion ter ki apa ka grup D Basically, we balong baso palawa. Mo, pin interview ayu te ya kita ki bathep kam super. Kai win kali te atau win kali bi ju sarieng. Ngam su don nongrem kata ka interview namang kam super. Habala kalap yang ka qualification, lapi don kami kata ka experience certificate, pan ka experience certificate. Bagi driver ru. Ma grup B ki C ki ham. Tekini ki kam kim don kam me ya kata personal interview kumba nadu arsa khandre ko sokar India ko ong ba ka personal interview don kam tang ya ki pus le se bang don kam ya ki candidate bagi bisare ka personality ka jongki ya kita ki kam le sing ya hapan khot ban personally pada ban interview ya ki candidate ya ki kam ki bam don jumut ko ong jer tengah mana ki sweeper ki pion ki mali ki driver ki LD ngam tarai kan don kamsu ya kan ke personal interview bat kumba kalong mentai ka syaikiran baka personal interview kadai katakalan ban tap tu ya kiba itu jong no kiba don kabor kadai kalan ban pan pisan lagi pajba ban aikam kini tang ngatai saka syong pada ka sarkar ban kini ki interview pengut ki jongi ki amali ha ka wei pat kaliang ka khnam galapan paw ka jing benyau ba amsham layo jing te ya ka ba ka expert committee halor ka jing pen bet thamai ya ka reservation policy klale hadu menta bat kanie kala shupen sa dom ya ki pat ba ka jela uba Thomas Pasa ulong ba ka por ba ka seng klale ji kando you chief secretary ula pentep ba ka expert committee kan selalu me ka jing yalang hasilong hau kala lengkot ka senam arhajar arpusau bat kan zakot ya barok ki badan benta nadu kinong ilam seng balang ki seng san perthai bat kibai Nrai ka basngo lengo kalong bahadu menta miok kubor ne yo jingtep AA ya ka ai ka ba ka expert committee kalale na ka benta ban penbet ya ka reservation policy jong ka jela kalong ka sngi ka bansa kan mau ha ka history jong ka jat benrio ha ka balate yo mat jong klawat kari utirat sing siem ha kari ka bula klat no ka badan ha Dhaka ha kari Bangladesh yo ne umat jong ne nong yakun ban penyo jinglat luat ya kari lap lepat ba ha kasing thok diang jong katayo ha ka jingalang ka belalong ha ka Indira Gandhi Cultural Center ha ka nong ba Dhaka jong kari Bangladesh Yau ni umat sanam jong tirat sing siem lap lepat ba do High Commissioner kari India sha Bangladesh Upranya Verma badu sembut menteri rang ba ka jela uba asnya walang dhar ha ka balaidan lang menteri ketenat arts and culture ka jela Meghalaya uba Paul lengdo ka menteri ketenat ka kot ka khya I Dr Amprin lengdo u chairman ka Meghalaya State Planning Board uba Ahmed ba lengdo u chairman berim ka UPSC u Professor David Simle UCM Kahima Nongklau Pak IM Prestar Manik Simle UCM Kahima Meliam Pak IM Ainam Manik Sim UCM Kahima Bohwal Pak IM Kensai Borlang Sim bat kibai Hagani kesngi la pleru ek jeng drodor bat lapan kelaru ek kerteng jong ka ICCR Library syaka Utirat Singh Library kumsi bentawan pensana minunong ele menyo alat luat yagari Ya uni umat bagi jeng drodor jong Utirat Singh lashna do ba Rafael Warjri bat kalishim porsi benai tam banshna ya uni umat Katanat arts and culture kalamang khatwai lak tengka na kebenta bantai ya uni umat sanam
Hadin kenia la penlong ru ya ka cultural program halor kamat pedeng usiem Tirot Singh uklawat kerikasi ha Jatia Natya Shala Milaya Nathan ha Bangladesh da ka IGCC Ketenat Arts and Culture bat ka Shilpakala Academy. In attaining martyrdom, Tirot Singh symbolizes the valor, the spirit, the bravery, the heroism, and also the fact that the Qazi chiefs came together, as was mentioned by Dr. David Stamley, right from Hima Shillong up to Rambrai. In those days when connectivity was a major problem, we could have so many of our chiefs, of our Himas, our states, getting together in the form of a confederacy to embrace unity and resist colonialism. So today, it is a moment of pride for each one of us, and I'm very thankful to the High Commissioner here because of the untiring efforts that have been made in the past, which have fructified in today's event, where we are in a position to have the statue and a memorial of Tirot Singh dedicated to the people of Meghalaya here in Dhaka. To inspire present and future generation of our citizens. Indeed, it is a proud moment for all Meghalians today, both within the state and outside the state, as we participate and witness the inauguration of this iconic memorial today here. And I must record my gratitude and our deepest appreciations to the Ministry of External Affairs, Government of India, especially the Office of OSP State and MEE, and particularly special mention and manifold thanks must be made for all the effort and all-round support extended by the High Commissioner of India to Bangladesh, the ICCR and the IGC, and for their continued and consistent help extended at all levels, which has substantially contributed towards the establishment of this very, very important memorial. The Indian High Commission in Bangladesh in particular has been highly cooperative, proactive and extremely responsive and supportive in extending all logistic support and assistance to the Department of Agriculture, Government of Meghalaya in the last few weeks, who have jointly acted and collaborated in the setting of this important memorial. I would like to highlight that the Office of High Commissioner of India to Bangladesh has in fact even gone a step further by generously offering to rename its existing library at this premises as the Tirot Singh Library, for which we are very, very grateful as the state government of Meghalaya. Kajingla aban play yo mat jong klawat kajat benriau Tirot Singh Siem hadhaka. Kadek buram me kajat benriau bat kania kalau urlong na kajing simkia jong ke sarkar jela bat ke sarkar pedeng. Yakni kakam lamat phang bat pratlenti do Menteri Barim Ketenat Arts and Culture ubaksan borsulai ubalapan stat kene kajing temu de kabe kendo yaki he jong ketenat kambari ke sarkar pedeng bat lumru e kajing yalang halor kene kakam. Hadian boba poleng do ulasimti kumu Menteri Sarkar Syam Leeno e kene kakam henrei ulayai buddian bat simkia hadu bandala ban ples ndon umat jong Tirot Singh Siem. Uba poleng do uloong bakane kakam kadai gebla perkat bat pen urlong la kam slam bat pen pau bo basan bor sulai ude wenu blasim kya ba bat hadian bulasim ti kumu menteri hak sarkar MDA 2 ula bot dene kane kakam da kabatho shiti show high commissioner ban sedang biang ga kakam hadu bakan urlong nagaliang usiem ke himanong klau pa em prestar manek siem dia uloong bakane kejing temu kadai kebala slam ba Rai hadin belong menteri ubasan borsulai ulapan stat ekakam da kebayakan bat ketenat kambari ke sarkar India man yo asnayo mat jong Tirot Singh Siem. Kadi borok kadi kebagi la IT how artist ba Rafael Wajri ba hadin ka jing wat jing tip benia ka jong ila semua dei ba bermandur apa ni kom i
thì nghĩ lại ý ta là chính lại nuôi trong ý của một artist và khi đã biết hai cái dur pin lap ya kan chính những cái trong cái chính em trong cái đội sinh kết thúc cái này là murals cái bên kong pin lap ang đi và cái chính khi cái balap boy siya cái chính penyap trong wajah si ya irang ba sipai jung areng kani galaja ga sautrek yayom kat taspa at dai mural ga ba ar ga ba iba la kem ya utro sing ba hakatai ga dur kani la depict today ba la kem ni ga kadieng awa umat pada Indonesia Bangladesh ketiga mural kepala ini và penduduk di Bakadu coba jengku hari ini ke Central Jail Dhaka. Masing syuti hari ini ke Tenat Arts and Culture ala ya berkuliah yang file ke jom department ini buat ayo berkat berkuliah ya kena ke Persiang kepada Ladon Hashwa juga di Balai Sedang coba Sabor Sulai di Henry Nakidau Jong Jinja COVID-19 kam Sulaya Cuci Ahmad na lor kata officer hang ni rukla kelas leh lawan di Henry ngendala wan syuti yang diketat ngalap wa High Commissioner Mr. Verma Shimtimu ye sedang biang dan kebatho yang kasih tisu ban ong ban hai yen biang ye kirokot kebede bat kene kecik sang ban snaya mat ban ye kene cultural center te ngilayo kecik kersan bat kecik trailang ka jongki jong Indian High Commissioner hani bat dei la kecik kersan jong ka Indian High Commission hangnya Dhaka và wilayah dia akan cakap liu ni umat dekat sini di Dursa Kemal bat kumcuru banyo dia akan ni ke center man ai ketek ketek jom tidak sing di kini sisa ke buram ke kau ya ke jat lebih banyak celah jom Lila kelas ibadah aduh bang ini awak banyak ni wador jauh tidak dengan ini pada kejaka apa yap nak tak jadi syak set bendi nak kifarek kum kahima hamtam ni ai bijak boleh kerpang ya ke sorkan Meghalaya bagalalap pendap yang tak jadi kumpulan they only what statue them jauh terus dengan ini they kum kayu pada abang dah tengok apa nak sekali dap mensir ban kenma kita jadi syak sitom bau bayin terus sing wasya tak ada syak saben ini hakka Henry wat kata sesuatu pada apa kata kejeng yap jong kamlong Henry Henry kalau pat kejeng penan borom ni uhi pada kima pada kari tu lengba kita kekam ke berseluruh kejeng air terus jom dulu kalau pentak hima mencak uyok ya kejeng itu kum untuk freedom fighter jom dari India buat mencah habang lepas ini Bangladesh kalau long kami global freedom fighter milek dan pentak kejeng lah itu jom kinop sanction kita dapat sekian mereka orang tahu ya orang kan jika penjual penbu you mau saat jika mau jauh ni Ruslur juga cepet jungi anak kalian juga memikmat juga di konsel dan kepor mengiwan mikmat di konsel ni tam cingkan ya aku boleh ya ke sarkar India ya ke sarkar jela bat ya ke sarkar jong Bangladesh maka lah ai kini kan lap bagi lap penbu you mot saat jika mau you baim terus sing bolong Ruslur juga cepet ni hak ni kecaka keba nitip bagi history ya jingklat jungi deh hak ni ka ri mah tinggi sultanat dan ni kenang ba
pateng ke lawi ke pesawat di setiap sepang suku baim tuan sing iki kam di bulan tak aja beliau. Hashua bengine kami iki kubor ngene Phashua Shipor chekini kijing permana. This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong. Since the detection of the first case of HIV in India back in 1986, almost 37 years now, we are still not free from the virus. Let us all unite and reunite and learn the basics of HIV, and we can't keep our eyes and ears closed for long, because if it's happening in the society, it can happen and we remain ignorant, then one day it can happen to us also. Come, join hands, talk AIDS for no AIDS. Come, be a part of the Northeast Multimedia Campaign on HIV/AIDS on the 28th of February 2024 at Lariti Performing Center, Mau Kasiang from 11 a.m. onwards. Is a next step to the Prime program that we had started 5 years back. And the CM Elevate program targets 20,000 entrepreneurs in the next 5 years. We want to push and we want to support 20,000 entrepreneurs
na UPCN ng nagajan miet nginapai biang sigi benta jong kubor. Hag simbalang jong katayo ko bay kalong kami kat bakadang wat ya ki jor klau. Naga klau ko badan hajan kasnong umran dairi hag distrik Riboy. Kala du no elak jong kajing em hag kajing syabat hag boarding elektrik. Hal kawai ke jingja ke bas ngusi, kawai ke long kami ke landu no elak ke jong jing em, hadian bakal syak lempat ke boarding elektrik, kat bakarang net banwat jor klau, na kawai ke klau ke badan, hajan ke senong umran dairi, haga distrik Riboy. Kani ke long kami ke beladu elak ke jing em mengenai ke jingja bas ngusi, kadai ke belatip kerteng, kum kakong Edwina leng do leng koi san pu arsenam karta, ke basyong basa umran dairi. Kat kum gijing tip balayo alaong bakani ke long kami rengkat balaka kuon gijulet banwat jor klau man laga sengi. Bada kani kasi ka belajar kani ka jingja ka basngo siru kilalet chikana ka klau banwat jor. Nrei sendat kani ka long kami ka lakum ya leng bawi sainar boarding elektrik u badang don ka boarding elektrik u balaha pamadan. Bala syak lempat ka boarding ka bah klau hadu bakana klan no senan kani ka selap rothei. Layo jing tip ru baka khon jang ka long kami ka badan kham paji kalayo snu ka jing ut jong ka kami ba kilalet mar kani ka jaka bat syam baka kami jong ka kala klan no. Bat kumta kalau bat jingarap ni kibrio. Nrekat bandawan poi kibrio kim chimlala asyo ban plat ye mekani kalong kemia. Nagaliang orang ba asnong ko umran dairi u ba lambor bina mukem tang maria yo jingtip. Kilalet ban let syakani ka klau rengkat beginong ki kam snong bat ban pentip ru mar segi bor ke MEECL ban klip no ke boarding bat iki pulet ban penlong ya ke jing toket. Balara no ke met jongani kalong kemia sya civil hospital nong po ban penlong ya ke postmortem. Uba lambor bina mukem ulakan turu ikbor badai kami jong ketrat boarding ban penlong ya kejing toket kebati kena halur kene kejing ja. Kam tamru ban pet ngor ya kisainar elektrik kebelah syong senjor. Ni keberan senda bagi dinggi siet bat bakin penkot no marmar beneda na kum kini kejing ja kebasungsi kibaju ja na kapor syakapor. Ula kerpat ru ikinong syong senong bagian pikir bat ban pet bah. Habagi yat yang lembah kejaka keberan desainer boarding elektrik kadang beneda nakum kini kijing jabas ngosi. Kerja long kubne long bagi si makapon si klau. Te mendin syaba in ngan wan haying ru yo yang apa mlik klau ra te nga oi. Nali churu be mentas ngi bala. Mental khal arbaji tulong lak so thaj ma ban len. Yang to da pim lek da ma pha ta ngan lek no ngamar we. Te ngong ni ngata ngam susuk re mersi me pene mar we. Ngong ap ngali aja syai bersama ngalawan aja persado kita ngisi lek lang kan ngong. Te ngamar sun aja nang tahi ngali lang kan bat i. Nang lali lang bat i ngali apa ngali yat marjan ni ken kumba i nga da ne me i da na te. Te da ija spang ro long ngala kan ngong ai me da lo ai me oi tang la lek aja tu i. Ta ba menin preten da la po ya ka ju kalat te oi me yang yat ma pinan ne. Oi the yat ma pinan ne ma kon ngan yat ngong ane na rum. Tengah bayi ong tong tengah pang kemong orang ngasih ong tong ngan yat ngong ane tengah let. Nga la yat na nang i me yat na rum ken. Kumba kat nang ne thai hang tei te la yat ken. Te la po ha tu khamat tengah nang i ken ba i yat bang pe tu na din ma ngai i. Ndala i me i la po khamat tengah nang kom let ngas kham khamat ken yat ngam i sure. Masih semua ba don bahla kem tu te don bahla long balom pat kem tu te. Tengah pada ngana mot badai ni la bang ngas tu badai image nga bakal empat takalat ngamti perni kamari kalat ngana mot badai ubrio bakrup ubrio kanya image yang tak kalau ngana mot badai ubrio pat tanggalit mare wud ken tanggalit mare wud pan image ilatia atau apa ilatia tu ila cukur tat tu tengah pada ngai ong kan ngalit ngayang nak jerong kan nomor image dan apa ngayang nak jerong terus image imkran ni retemo tengah isa bakal ame skading tengah lating susu ken tengah latih susu tengah masuk orang ni map mo ngaliwat jingarap saya ke beriu ngaliwat beriu kan yo ya kali mare ken ngali mare ngaliwat beriu teh sebab kalau kacang teh kali mare no ken ngaliwat beriu baniram tengah kendung na iwi ba masuk panpun tengah pun masih senung kan ya baik long pun in men la jong teh apa tip kubur situ ngawan sene belam tahu ime te la jong khamlik curkan hajan tendang ali seying dang ali wat ikin men para pada lawan nga tu kabang don ngalai alami ki breu beli arab ime la don ki pulet ime long no tu porti kran surai syukur tat yang tu tengah pada nak jingi i ba kami ka di kumtu tengah lewat jingi ram ki breu kai sumar rebit kan la jong bang poi perkat surai sumar rumah kita tang lewat jingi ram ki breu tengah kenduk tawi breu ngasupan phone bahkan keli ya macam iPhone mau bukan phone ya senang dan tertib bala lo kunta dan kalau orang kecak phone ni ulai men robot pelik makalan
tang tai la wan nang ta la lai panjang yaram tentang ali wan ilam ta kibreu la don kulit ang ta la don ki kulit la don kibreu ken usainar man kepor menjudar usainar nomor man kepor ang ngilai bet man kepor ngilai menjudar tau usainar hakatai ngilai bet kibreu kibun hi balik satama menjudar tau ba ngtip ken menin tam talak steyo ngi melik khlaw ken nyabi ime te kada ani kada poi ngai se balik kot breu te mi la bampor trai sekentam tu kan nomor udan be hapok kendo utuk lang hapok untuk repok kendo ulong usak tu te usak pat tu te uta usainar usakut usakut atau buat trading dei bala habi trai bala dikut i trai nomor ngisilik te man kapor judan rote te bentas tayo kan ni kami alik khalau re ta kan din kalong adin tu ngi yo kapur kol de badal liwe baklan tende hadu pasang dengan patip bagi dei nong senong tungi tende adin ketu ke depor de ngi la yo zitip ko ba dei nong senong tungi de nakaliang jong nga urung senong dekat seketri senong ba ketu ne kinong kitam senong rum lai le hadu te jaka ke ba iklak mai te kejingkrat jung I kalong hadin bagi lawat jing tip ha kadai kalong hadin bagi liwat itu ka pasor kat itu satu kejaka te se na kaliang jung I sim latip bau ne usainar ulade kut lupang tu te ikum yu umnore de tai te kalong I lam sau pa I lak no te ngi la persang pat bonwat jing tip long tu usainar ulat kut nadu meno de nomor itu kita song seti sepo nomor itu saya nalai udah balik yang lagi tawaran telefon ke de long nakaliang tuki ki ang bara menit baru simit kadang don kelak cing isu suspek ke kelak berlong ki men step untuk kutu sana te imat mai ro ile je kata ke por bai nei baklat ro liwat tu pasor kat de ki por si po kat we beje nomor kuntai kat we beje kat we tam ngi yo pun ko te andre kata por bagi yo pun ko ting patip bai dei bana ei lap long don ki bong badai nong du saw lap nong ki badai na po umran dari don ki bong na dei po kunan ting su thu te andre din ba nomor bekile angut pe bali wat pasor kat le bat kwe bat kun te tai kun I lak no kan te sabat tang kwe te tai kun kin ba ai jing patip sengi kum ki nong su snong bangi satip bai dei nong senong tungi hadu menin nakaliang isu kendu tang anut kilamen ya ki we ulaimen badai pej ya kene ka umran diri we ba dai pej ya ka sebelum dan nabarat ngut nilai kendu te long nakaliang tuki ro long kim yo jingtip namar bone usainar umbe bayat ya senong borok we pi bayat tang apa kene ka tawar lain batip dei cukup podahan ka dei cukup ka tagim lam tim tik badai tang tu tekemut nar tak ada ngi menin bersih sengi yang dah pos nong ran dari ngi yo laj bai tingem tip be bagalong ba kadon ke jing kut senar te nomor boleh tang ta ta ke jing sia tu ba dei pet hang tu po tawar ta glis melum malau di betip ke nomor bom don laj lese maleng dengan leng tunggu nomor dalong men step te lese wong ba lese kadu ke milan ke lak belong ta ke kom nagaliang tungi ngila pentip segi bor kulit nomor ba menin na banikong telong la pentip nagaliang tong ki nomor senong 9 nomor ba kejekrat kide gubriu no po umran dedi nilai ki krat pat hak area jongka senong 9 Usembut Menteri Rangba ke Jela ba Preston Tensong ha kesingi baar jong tayo ulong ba ke sarkar Jela bat ki pat ba ki pediang ya ke jengker sainar ha ka than khaput bat kari Bangladesh ndre ke jengker sainar ke de banlong najan uziro line om na pedang jong kisnong ne ki jakarap ha ka bayde bat ka kam care sainar ha ka jaka khaput jong ri India bat Bangladesh uba Preston Tensong ulong ba ki babun ki benta jong jengker sainar ha ka jaka khaput la pen sange no shwa amar ke sarkar Jela ke songpia halo ke jengker sainar bagan long shadu shapedeng jong kisnong ne ka jakarap jong kinong rap uba Preston Tensong ulong ba ke sarkar bat kisnong ha ka than khaput ki pediang sobha ban care sainar sha ha ka jaka khaput Nraikin om ailat ban kiar sainar syapdeng jong kesnong ni kijakarap. Bat ke sarkar Jela ka yang scam ha kanong rim bagi jengker sainar sya ka di benlong hajan uziro line jong di India bat Bangladesh. Ulong ba ke sarkar Jela keladap ha da ka jingtho sya katanat Home Affairs ke sarkar Pedang bagi pediang ya ka jengker sainar sya. Nrai ka di benlong marjan bat uziro line. Nrai haduk menta ke sarkar Jela kam Melayu pediang ya kenu-kenu ke jubab na ke sarkar India.
bat kumba kalong mentala pensenge ashwa yak jing temu ker sainersha kat ba empat yo kejubab ke basai kedar naga sarkar India. You know, from our side, our stand is very clear. We wanted to construct fencing. But at the same time, there were issues, there were some problems where the alignment of the fencing sometimes goes beyond the land, agricultural land of the landowner or the clan land or maybe the community land, where sometimes the village administration, they oppose it and they keep requesting the government of India to kindly consider in such cases, in such portion, that the fencing should go closer to the 0 point. This is what's happening right now, and this concern, even from the state government, we have written a letter to the Ministry of Home Affairs that whatever possible way, we welcome the fencing, but as I said to you again, it should be closer to the 0 point between Bangladesh and India. Even from East Khasi Hills, some stretch is still there. So the total distance, I don't know much. But as I said to you, our stand is very, very clear. We welcome the fencing. Even the villagers in the border area, they welcome the fencing. But the only concern of the landowners or the village authority is they will not at all allow fencing to go from the middle of the village or from the middle of the farm land of the concerned farmers. Therefore, we from the state government also, we have taken it off this particular issue with the government of India. Usembut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tensong uba kami iru ekatrat PWD Roads uloong meladak ban penkrek purai kelenti ban peniat ke surok pen Ursula bypass bat kabasa mentah kelong satang ban yono ke bahak tengka nak sarkar pedeng. Uba Preston Tensong uloong ba kejing keno aka affidavit kebelu ujor syaka Meglaya High Court ba 4 lak ban pendap de kejing peniat ke kelenti jong ka bypass namar bagalami kejing persyak nak kita raisnong kelong ke babakla. Bat yamanta namar bala pendan bentalang ya barok ki klik nong senchar snong kinong kit kam snong ki try jaka bat ya barok ki badan benta bat kilalet iki jaka ban penlong ya kejing jurip bat kim shem la shem ya karai de basong jingelang haka community hall ne hakano kuno ke jaka bat menta lala ban pendap purai kelenti ban peniat ke surok jong ke surok pen Ursula bypass. Usembut Menteri Rangba uloong bagi try jaka kila menjur ya kene kejing peniat kelenti jong ke surok ke batamai kabala leak daka PWD bat ke NHIDCL bala debru ban IT sya ketenat road transport and highways bat chok office trekam jong ke NHIDCL bat ulalet ru chadeli benetai sani ha kejingelang bat ke officer bat ukermen scam basyan ansa yono e kabha tengka na gebenta kene ke project ke bajrong ko mashipho haduk khatlai kilometer reaching to Peninsula bypass, which is called as package 3. In the package 3, in fact, initially survey was started, so ultimately due to misunderstanding here and there between NHIDCL and the local authority again, then we have to keep it on hold. It was kept on hold. But in the recent months, what happened was resurvey was again conducted, and then we have from the state government also convince the traditional heads and then the landowners to cooperate and also to see the necessity of having a Peninsula bypass. So I would like to inform you, I'm so happy to inform you that ultimately even the community, even the landowners, they have already agreed, and the final alignment done by the state government, state PWD and the NHIDCL has been forwarded to the Ministry of Road Transport and the headquarters of NHIDCL. And recently when I was in Delhi, I had a meeting, detailed meeting with all of them, with all the concerned, and I am very sure very soon we'll be able to get the sanction. Off late, that's what I'm telling you, off late, because we involve all the local headmen,
all the active members of the locality, even the landowners. We have involved everybody, and we went to the spot, not only taking a decision from community hall or from a place where all of us were just sitting, but due inspection was conducted in presence of the local authority, in presence of the SDO civil, in presence of the deputy additional ADM in charge revenue, in presence of the NHIDCL representative, and also in the presence of the engineers from the state Penudi, and finalization ultimately has happened as far as alignment of Peninsula Bypass is concerned. Uba Preston Tensong Uleto Ru Bo Ulapan Sngau Ho Secretary ka Tanat Road Transport and Highways ka Sarkar Pedeng ha gejingelang hadali ha kabedai pagejing sneo palat jong surak National Highway Bahenrio na lum shnong shadu Kiang bat ka National Highway Authority of India kalapha iki contractor ban maramot ikani surak. Uleto Bo Secretary Katanat Road Transport and Highways Hashwa Banwan ka ayam liur unwan hidaladia ban jurib ikani surak berkekenhun jong ka National Highway Authority of India bat Katanat Road Transport and Highways bat kenit jurib ikajaka ka bami kha ka jing tua khandau khamtam ha ka porslam uli thuru be ka surak nadu lat umroi shadu ka bakut jong ka jela Meghalaya an penkelano sya ka surak 4 lane bat ikani ka project IT ha ka NHIDCL bat menta kidang penlong ya ka jingle ya ka sorjamin ya kijaka. I can't say when should it be ended, because again at the same time now, right from this Lat Umroi up to the last point of Meghalaya, it will be converted into 4 lane, and again this project has been handed over to NHIDCL, and NHIDCL right now they are conducting the survey, and not only the survey, they are also in touch with the formalities for identifying land with the help of the respective deputy commissioners or district collector of each district. So like you rightly mentioned that area that there is no alternative. I'm just telling you, we don't have any alternative. When in fact so many experts sent by the Ministry of Road Transport, what they can do is only to protect that portion of tunnel. There is no way out till such time where the detailed survey for 4 lane is completed. Otherwise, right now, the way out is they have to only improve and make sure that the maintenance is taking place on 24/7 in that stretch. Kinong yalam jang Kakasi Students Union ha kasimpalai jang tayo kilalit ujor ha Deputy Commissioner ke District Ribhoi persya ekipat Karbi kibana kejela Asam kibalawan banti BA nyu siap na kawa umyam kabadan ha kesnong Ampreng kabadan ha ke District Ribhoi da gajeng sukya kabajur halor kajinti BA nyu siap na kawa umyam kabadan ha kesnong Ampreng ha ke District Ribhoi balakeno don tiru ekipat Karbi kibana kejela Asam Haka katsan terik urempang arajar arpusau kinong yalam ka KSU Umdan Circle lambat ka jinglet lang kinong yalam ka KSU North Khasi Hills. Kilalit banbo de gajing ujor halor kani ka kambian hau Deputy Commissioner ke District Ribhoi. Ha kani ka jinglet ujor hau Deputy Commissioner Arpit Upadhyay la IT ru hau ya ka Sithi. Ban ujor halor kani ka jingdon keti kipat Karbi banti bea nyu usiap na kawa umyam kabadan ha kesnong Ampreng. Kabahap ruah pokarat lempot kariems imship. Habakran beginong patay kubor u toning lapang ubade uwe ni kinong yalam ka KSU ulito bakaseng nengkong kalayo jing ujor nagipat ba halor ka jing ti isyap bea nya kawa umyam dagipat Karbi gibana ka jela Asam da ki korpo chilom ban penkerya kalentiyat jong ko hakan kawa kanang banyo ban khatsuk yu syap bat kaseng kalalet banjurep bat lap ka jing shisha ulito ru ba kanega kamti isyap di brio mana Asam hapo upurusam jong District Ribhoi omtang bagade kebabian henry kadiru kum gejing kentor pot dakipat Karbi hage jaka jong ka Meghalaya ya kabladon kam kerki bagi bor badai pet jong sarkar jela bancim kiano mardor bantu kelar halor ka kamti isyap bean de kinong Asam
Syuk-syuk ulapan pau bahag ni kejing kendo yau Deputy Commissioner layok jengkular ban betha yau Superintendent Kipuliat ke Distrik Ribhoi bat yau Divisional Forest Officer ke Distrik ban tokit bat bantu kelar mardor ya kene ka kam bean ha ka bageseng kala berngam ban lek da ke beteng na dagi bor ke sorkar jela kili MNT halor kene ka kam ka ba ti bean ya usyap mentagasngi nakaliang jong ka ke isu berserkel ngilewan ban mi hangne ha office jong i Deputy Commissioner jong ga Ribhoi District na kabenta ka jingja ka ba laja ha kete than badar ha kasinong arprang ha ka ba nakaliang kaseng ngilayok ka jing ujor badlap bakladon ka jing ti siap bian na kibriu ki basyong basa ha asam ha ka wa umyam ha kasinong ka ba hap ha amprang ha po jong ka right lemput ka bahabru apo jong ka khairim simship de nakaliang jong kaki ism circle hadin bangila lech sakde jaka ngila lapsai ba kadon sisa kajing ti bian yang usyap da kite kibriu ki basong ki basa ha ka asam bat ngila lapru bakila tong yate usyap nakate gawa batur sadu uput usam jong kame kalia da penungkam ya kikor gibor ki baklan kum ki JCB bat ki executor bakum ta ter de nagaliang jong gaseng ngilawan sene ban ai ka jing ujor sha UDC bat nagaliang dusi ula simru kata ka jing bakli ban ong ba unsa simkhia halor kane ka jing dawa ka jongi nagaliang dusi ula kularu ba unsaken bat USP jong ka district bat kumjuru ya district forest officer jong ka Ribhoi district de nagaliang gaseng manta hadin bang ladap ban ai ya ka memorandum sya UDC ngili airu ya ka kopi sya UDFO jong ka district bat ngi kerman scam ban nakaliang jong ka district administration kan simkhia halor kane bat lada nakaliang ka district administration ka penslam bat kam simkhia halor kane ka kamat jing dawa jong ka seng nakaliang ka seng kan simi bakan le ya ke badung kam banile ban pen slore kinong ikamat ka jela bakin kenteu ya ki ktien tenrai hagas ngi balang jong katayo ka nyautrap Aceh National Movement kalalit ikendo ya ulampang yang dorbar tawan ke jela Thomas E Sangma bat kila ajing mot badiman kren daga ktien kasi bat ka ktien garo haki yang dorbar tawan jong ke jela kinong yalam ka nyautrap Aceh National Movement HANM haka katsau teri urampang arazar arpusau kilawan bani kendo ulampang yang dorbar tawan ke jela ban ajing mot ban sedang penon kamno eka ktien kasi bat garo haka por bapenlong ya ke dorbar habakran shikilat patai kubor presiden ke HANM uba alam perang karbani ulu ang bawat la kayeng dorbar tawan ke jela Meghalaya kala menjur daga resolution bandawan ke sorkar pedeng ban ajing itu no eka ktien kasi bat garo ndre hadu menta kani kadang sakut bat ke sorkar pedeng ndre kani kadang ke kamram jong yang dorbar tawan ke jela kiloong ban sedang ban pentre kamno ya ke ktien kasi bat garo ki belong ki ktien jong ke jela ha ke por belong dorbar ka Meghalaya Assembly bat barok ki reu pungut ki MLA jong ka jela Meghalaya kum ka dak jong ka jing pen I se ka sarkar India watla kam sempat la implement ya kana ka jing kwa jong ka jela Meghalaya ka jing kwa jong ka jak pen reu manado ka khandel trek nang de sekmat kat badon norbar ba UMLA karo uhapkan karo UMLA MA khasi uhapan kan khasi barada UMLA karo sutu ijing kan kasi ka sarkar Meghalaya kan habban bo daw nonton slat ada ukaro sutu jing kan kasi da ukasi sutu kan karo ka kamram jong ka sarkar Meghalaya lengba uspikat di habbo daw nonton slat kenang wat pen I sia ka partai pen I sia ka sarkar India ba watla pimpat recognize yang deketin rai mangingil kum ka jela kum lanai kum ka jak reu min habban pen kamno bat ngila dawaro na uspikar ba phi kum ginru pungut keno to an nang pen kam ma phi assembly nang e ki ge HNM adali bat ngla ya thuru hai uspikar ba ke HNM ka long ready ni up stang ya ka kuman batmai enda ka sarkar India kala pom ni ka batmai ke HNM long ready ba ngin lek ban ya ki da khampeng bat ngla thu hi ha uspikar ba nyimton por ban suiki jai kumbang ki mana kene ka sit implementation harangi larai ba daga jiki ke bajor daga chin ke be long ke bajolong bat ngile de betu hai ba daga hunkar strike
ka H&M kala decide na banta ba kine ki jingdawa jong ka jaj benreo kine ki jing kwa jong ka jala me kalia kin yo no berkesukar India ka ban sngap ye kene ka sur jong ka jaj benreo ka sngap ye ka sur jong ka jala me kalia kaliang jong speaker ula ai jing khubla yengi kum keseng ka ba budin bat u nagaliang jong iru ila kular ba nadu khandeu treki ban hap ban le kumbal ka ka ba keseng ka ai jingmot nomor pi ngi sutu baldangi kum kitrai ri trai muluk ne kum ka jelame kalia ngim penon kam ya ketin lajong kumno ngin expect ne kumno ngin klinti bekas giwe ne ka sarkar India ka ba na Delhi kan simkia rangi ngi simkia kamot ka sarkar India ro kan sutu kan jing simkia juni kita ki jing ya thir jing ya tai jing discuss jong ka seng H&M bat speaker ha kana ka singo mata Kisamla pule jong ka St Anthony's College Shillong ki ba pule ha ka 4th semester rengkat ke jing dan lang kinong alam ke North Eastern Hill University Students Union ha ka simba ar jong ka tayo kila persajor ban phong ya ki uniform namar bakan long tang ke jeng pensep ke pisa namar ban ken hab ban pule satang mentahi ke senam bat kila dawan ki bor peniat jong ka college bagi dei ban pensange no ya kene ke jing temu ki katu ke nengot kisamla pule ke St Anthony's College Shillong rengkat ke jeng senran lang jong ke North Eastern Hill University Students Union Nehusu haka khalai terik udampang arajar arpusau ke lalit ban ai de ke city hau principal jong kene ke jaka pule u Reverend Brother Dr. Albert Dekar ban persya ahlur ke jeng betha kisamla pule kene ke college ban phong de uniform ha bagi wan kelas kisamla pule kene ke college ki ba pule ha ke 4th semester kelepen pa ke jing persya ahlur kene ke rai jong ginong elam jong ke college ahlur ke nong rem ba kane kan penan ke pisa namar ba kila jandap ke jing pule na kene ke college Banch penkan mau, nagaliang kinong peniat ke St Anthony's College Shillong hak arp kondai terik nai wiang arhajar arpulai. Kila penmi dak jing betha ke samla pulia, ba menta ke senam ke samla pulia ke college ke ban phong no dak uniform. Haba keren kilat patai kubor nagaliang usamla Arman Malnyang, uli itu ba hakatayo banwan ke college kan sedang no ke jing pulia. Kumta kilawan bandawan o principal ban om pensidam ke samla pulia ke 4th semester, kibam terik ban phong uniform. Uli itu ru bahakane ke jing kendo nakaliang principal ulu pentip ceki bahalor kane ke jing dawa nakaliang jeng u bat unsara ban pensengau shiki bor bahalor ban penbet ya kane ke jing namar ke jing penkendria akam bakha kha ya ki he pulet ha ke jela ha ke se balang jakateu ke hinyau trap integrated territorial organization hito keladawa nak sarkar jela bakadai ban pentrekam ya ka Meghalaya Police Act ha ke jing penkendria akam ya ki he pulet ha ke jela Ka Hinyau Trap Integrated Territorial Organization Hito hakakat sautrik urampang arhajar arpusau kaladawan ke sarkar jela bakadai ban pentrekam ya ka Meghalaya Police Act haga ban penkendria ne bujilikam ya ki officer pulet habra ko ke jela habakran iglat patai kubor presiden ke Hito badan bok dekar ulitho bakaseng kalapan da ka RTI na katnat korbari ke jela haka arpo trik unai luar kesenam arhajar arpuar Nrai nak liang katnat ka klamla banjubab iki jingkeli bat kani ka jingle jong katnat korbari ke jela ka peni bagadon ke jingburi ak bedai bat ke rukompen kan ria bat bujli ya ki officer haka katnat pulet ke jela ya kami kesti ba ni ketu bat ni request kepada sarkar ban pembek no ini nomor hadir bagi ibu ya ka RTI di pan RTI ada Home Department Polis dan Arposrek cuma ada apa te hadir nantu ni layo ya berjumpa ke bagi keli kecil kita nak sepotri kalau kom ke bagi keli hai kentir namai ke bagi ongba. Please provide me information as to the transfer policy if any followed by the MLP for regular transfer of certain constable. Hatani la I have no comments. Kalau ini saya ba kini ke kuat pembuli. Jadi halo kata pengurim ini ai ke dor khas segi nomor ba lagi dang kini tidak segi nak yang sumber menteri uang lakat sarkar padon ke jing baklan akan don kena ke jing thok Nama Malaysia itu sekeren nama pun sekopor pada nek sarkar kabelang kematik NPP, UDP, SSPP, tapi BCP kalau berbuat kat kunci kendaraan halor kecil jadi apa kiri di
pegi political party. Tengi semua ba ni kum ka way nakaseng konhon jang pressure group ni wan chakma chungki ba tin semua ba lada ki long commitment shisha lada ki dei ka ki law abiding lawmaker ki dei ban tin terekam ya ka polisi ketat kum ka mehla ak ka mehla police ak razar shipho Kebakaran B, Kebakaran Officer posted as Director, Additional Director, Law and Order, Inspector General, Range Deputy, SDPO, SI, DSP, SP, but Hadu Inspector, Kadi Containers, Kadi Tanasnan. The happening at the time of Kebalipan, Kebalipan Shai, but Don Ki Officer, Kibashona, Tangapo, Iskasils, Kabade Hapo, Inter-District, Kishon Talat, Lega Kansans Nan. Kata yo ru ke jinisha hadir ni yo ki input ni file ka API ke kalap shisha ba kadon ke air ka bang nimla ban dia tangi bang iso concern nomor ba i ba kan ya ba ke kam ke jam ni pada ka pok ko department na apa no iso ba kadon kam ban regulate nomor ba usumbut menteri dari bo keren ka bong ba bagi ki tray kam ka kum ka an tengi kwa ban peke kami hatu menteri sisane tangga ketian ne ka data ka kam election ta tahu ke ni wan sakmat hador ni la yo kami ka ai ko ade ka sakhi tengi ki officer hamni am siya thu ni anum sim karteng ndai ya ka total numbers ki kita ki ba ni yo ko complain ki don hadu sau harai dalam yaitu keteng bi thui ki kibardan kibarnang kibar sham hapo iskasi hals hakaju ka district nadu SI hadu ki kala DSP kibarnang da don ki badam sudah bertaya ko klamda to tengi Namar gajing bamyo kipat nong shong shnong ya skim Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY nadu kasnam 8,000 khatlai Hagas ngi balang jogo tayo ginong elam jogo senjok jong ki pratli gishnong ki bahab aga distrik Ribhoi kilalit bani kendo yo menteri ketenat CNRD U80 Mandal ban pensngowi kene gajing ka bagashnong galamat mentala palat shiphousnam bat ba untuklar lem mardor halor kani Ginong elam jong senjok jong ki pratli gishnong ki bahab aga distrik Ribhoi ha ka khasau trek urampang 8,000 arpusau kilalit bani kendo ya menteri ketenat CNRD U80 Mandal ban kentu no menteri halor ka jingsha pendok kini gishnong ya ka skim Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY nado ka snam 8,000 khatlai kini gishnong ki kenthop ya ka shnong umskun ka umshangling ka umrengsai umlengkedaj ka lumberhing ka paham rio luam ka paham rio them bar ka syang bangla habakran kilat patai kubor na kaliang uba Vincent so akwai General Secretary ka senjok ulitho ba kajing sya pendok ka skim PMAY kadai na kajing sya kenthop na kini gishnong ha ka nong po town committee ulitho chosho ba kasnam 8,000 arpau gini gishnong laplat no na kajing sya kenthop ha ka ka committee leng ba ka notification ka ba kilayo na ka district council bat kumjo na ka nong po town committee Nahedo mentah kini gishnong kem chimlayo ekano kajing mentoy na kini ke skim ka balawan ra kajing do nong ginong shong shnong ki badang saadien na dong shadong IT hi ekane ka dorkhas na kaliang gajungi hakabayadai bat ka skim PMAY G ka ba baro sikata na kaliang ka sanjuk gajungi ka bangidon pratli gi dorbar shnong ngiladu ekane ka skim nadu snam 8,000 khatlai bat hadu mentah terter ngimpat yo ekane ka skim te nakaliang gajungi ngila yakun sa sibun ke department ngila lait benmi tenrei hadu mentah ngimpat la benyo ya ketiga skim ke bolong ru gajing dunong ke bekrau ya ki pajba nong sunong ke sunong gajungi namar gine ki pratli ki dorbar sunong ki bahab apa ke senjuk ki dai ki sunong ki badang duna ka kayo ka kuat bun ki briu ki nongsok sunong ki badang im karep teriang te ban pengentup apa ka town area kalong ke bae te house name 8,000 arpau lengba ka jingi tristom ka jungi nilayo ya ka di notification na po district council kamut bangila nilayo benmi na po ka town area no po town committee dan kaliang no po town committee ru kala ay ka declaration ba kila penlat yangi na po ka jingpet jingkemi ka jungki dan mentah ka sngi ngan bu ya ka dorkas ya menteri badan buram ban kerpat ya i ba nak
nakamit ka jung i benra sya ka sarkar bantau no ya kata ka special provision warla da ka census kan kampat ya namar ba ngi kisnong ngimla su benam tengi kerpat i ba ka sarkar kan tau no ya ka special provision ban penrung no yangi bangin yo ya ka ka scheme ya ka PMAGY te kata ka dei ka jing kerpat nakaliang ka jungi bat nakaliang ni minister badan burom ila kubur rahmat kejungi bana kaliang kejungi kat balak insa persiang banirap yangi kata kedega bangiwan mentah kesini. Tebak bila mesti percaya dia. Dia enggak pelaksanaan penduduk yang kata PMAY scheme nak kayak gitu. Kajing syak penduduk yang kena PMAY scheme kedai ba ni tang syak kentup hapok ka nongpok town committee. Kadau kedai halor kata te hadin kata nakaliang ke senjuk kejungi gi prasnong ngila yakun bat ngila laj ru haus nam arajar arpau napoka town committee da kajing temu benele ban penti kena bagi patba kenyo ya kajing subar ke bapaka hagala asngi ublei jeng katayo ka Federation of Khasi Jantia and Garo People kelalet ai da gedor khas ya ke menteri ketenat kokot kakia i Dr. Ampurin Lengdo badawa ban kentiu kerdano ya ke nartiang PHC sya ke sub district hospital kaseng FKJGP hapo gejingilam Vice President uba Kit Boglang Nongplang baru Presiden ke FKJGP nartiang unit uba Bin Raliang kila dawa ni Dr. Ampurin Lengdo ban kentiu no egene kejaka ajing sumar kebadan daduk kesnam syajar kendai sepasan pau sya ke sub district hospital Uba Kit Boglang Nongplang uloong baganar tiang PHC kedai kebeladan naduk senam syajar kendai sepasan pau ha kepor bagajela kadang ha popok kejela asam. Barah ketu kepor latip yaka kum ka state dispensary. Ndah kesem arhajar iwai le itu no yaka kum ka PHC kebadan Shipojing Tia. Uloong bagalong badan kambha ban kentiu kerdan no ekne ka PHC namar bagai jing syakri gi laipun riut ligi shnong. Bat palat laipunyo hajar arspa kendai pusan ngut kipat nong shong shnong. Uba Bin Raliang uloong ba ke menteri sarkar kalai ke jingkular bencem kia kene ke jingdawa. Bat la betha aru ya ke district medical health officer banit jurip lang bat keseng FKJGP bat ban IT ya ka kaipot. Kerang ban yo ban le ka badan kam na ke benta ke bha kamiat jong gipat ba. Ni bagidan sipun gijing ko ar kom trekam. Marhadu mata kimdan ki doktor ki pura wat utau medical officer badi benan nanteru tilong bai. Kipam tikena sipang training sipang dan sei ni kwa bagi ka kot ka kia kandai ko wen gi priority jong ka seng ka ba ni kwa ba ka sarkar kan sim kia kan ni hai de ko kot ka kia khantam ni pa ba nong kondong mar pi ki brio bi sumar hante mar ka population no ani ga jingdon jong ki pa ba ka di area nartiang area unit ladan hadu ki life nyo jartam ki pa ba ki ba depend ha ni ka PHC temtala don ta iwi ki se paret ru ki se ba khaklung ba ki kiap lek stu spo yalong ka bolong gal di macam ai ba hidan bol kiap pa ki mo di long kemi ki ba khak long do puli amte pige ka daw ne ki do no I khun ju ki apo intin makal di long macam ai tege bi sutra ta den reji lu I help minister bolong ba nakaliang ju I lapun kana ba insapha ye ki officer de kimi di dia machu ban inspector ban jurep ringkat ki nong lam ju seng pat nang ta sa pan pat report khang ba nakaliang jong sarkar kala ban le ban kam markat kum gajing suthu jungi yong ba nadu ini snam haduk ane klemat ba mata kampat judan kanu kanu ruka jing kasien jam ba sim da inu di kenhun bane ki nong mi pat pat ba panon approach nang tak ne kam ini semua ba kani gani ka buksiar ba kang mi pat ba ini jing toy ikmil ti ba hadien jong tak inspection ke ba kinlek di officer ka tanat ko kya ni sayo ban budien ba kani kam tak haduk ba jing nawa jong seng dan blok Uba san borsulai ha kepor budang bat kumu menteri katenat arts and culture jong jela Meghalaya. Ulamat pang bat cemkia ban pakte yo mat sanam Bashirin yang jong klawat kari utirat singsiem ha Dhaka agari Bangladesh. Hendrai ha kasngi baplepat ba uni umat jong uni ureu kraw kari. Shem la syakot satya ban yadan bentalang ha kaban plepat ba uni umat kabau la pakte ha kari Bangladesh kabadai kajaka kabau tirat singsiem ula klat no. Menteri Sarkar Barim Kejelau Kemi Iktanat Arts and Culture Uba San Borsulai. Ubalishim Kia Bante Ya Umat Sanam Bashirin Yang Jong Tirat Sings Iem Ha Dhaka Bangladesh. Wala Shem La Syakot Baneran Bentalang Ha Gaban Play Uni Umat.
Nreu la penpau pat ag jing kemen ban plepat ba no uni umat haka khat nreu tarik menta ubnai haga jing elang ke banlong ha Bangladesh. Ubasan bor sulai ulong ba ke jing kemen kamdei tang ye ushimet. Nrei ke deiru ke jing kemen ke bakrau ke jat benreu bar ko wei ban plepat ba no ye umat basin ren yang jong tirat sing siem haplau jong Indian Embassy ha Bangladesh. Habakali la unit lang bat ka kanhon jong sarkar jela ban ple ye uni umat. Ubasan bor sulai ulong ba shimlayo ekonomi jing tho pane wer lang yu ban let cha Bangladesh ban ple ye uni umat. Nreu ulong ba kam lelei namar kalong hi kumba kilet na gabenta jong uru. Bad ulong bo snuhun palat bagin ple mentai uni umat ha Bangladesh namar la palat san posnam. Shimla don ki ban perkhat AA bantai ya umat sanam jong tirat sing siem haga jaka ke buklat akari Bangladesh. Ubasan borsulai ulapan kan mau bamare chimti ku menteri sarkar lapan kre amardor ki kot kisla bat ke jinglot bat kilapan jaka nak Indian Embassy bantai yu umat jong tirat sing siem. Bat ulalet ru bani kendo yo menteri ke sarkar pedeng ubakmi ekatanat culture. Ban uni menteri ula patha amardor ban itu ono eka jaka bantai yo umat jong tirat sing siem bat maria yo eka jaka kelas sedang bantai uni umat bat kelas sateng kalong satang ban chupleno yo uni umat. Ubasan bor sulai ulia thu ru badai hakapor jungu ku menteri sarkar balate yu umat jong utirat sing siem ukyang nang ba badu patogan sangma ha State Central Library Shillong namar ladan tang umat bashirin yang jong Indira Gandhi badu Subhash Chandra Bose bad ulalet jurep rengkat bad kesenjok ki wahet chnong bad kejantia Students Union ya kejaka halat that labo hajawai mar persya eka kyang nang ba college bante yu umat ba shirin yang jong kyang nang ba bat labetha ya kesenjok bat ya kejantia Students Union ban pha ra jing tho na kabenta ban pan ya kejaka ka 10,000 square feet na ketenat transport kenang ban yo ban te unumat ubasan borsulai ulia thu ru ba kumu MLA ula sedang ya kejing te gimot jong kini gi laingot kirau krau hagas nang Kenches Trace halaban hagas nam ar hajar kendai kalau kejing sukumen ke bakrau ba nginyo ban pening ban ru ban pelino ya umat ba hireng jong terus sing apa ka compound jong ka Indian Embassy apa Dhaka Bangladesh ka jaka ba lawat jong terus sing klat te baru kum kajat bin riu hi bro ni sukumen bro te ngakan mau ba ya kana ke jung thung dan ipenyeng ye gimot ta pedeng jong tu ke jing ya initiate ke jing ai jumut jong jong kisabla kana puli ku tu ngila initiate kelayat ngila sedang ban ru cu kapur ban sedang ban ya communicate ban initiate hot biang ke meeting iki official jong agriculture nagbanta ke ba kapasat jumut hanga ngalakot bat ru kaladon ka jingne inspection aga ba kilam ya rengkat ki seng bahalang kam-tam ka Jantia Student Union ni seng bahalang makini ki senjuk ki wahe sunong jo ni Jantia Hills tinggal yalen ban ngilali inspect ban sinaya umat pesir ni yang jongu wak yang nang ba hang tei hapo lat lebo yang ganti ke barang persyak jongka yang nang ba college nor ba college suki ai teng jong yang nang ba te dengila ya len ni ya ngila yo jeng tim dari transport department bagadon ke cakap ba he ba hang tu kumbasi dem kelama aku begitu aku arakar tam te ngilaya andalaya prakap tengmut ngilali pet te ngilaya aji mu dia ka hash nong jongka juai bat ka GSU baginya initiate bagin tho bat nang recommend sa transport minister ban alot at least kuno si 400 square tekan bat ngilaya aji mut atau kepuar ke Cinyalang bangin ngin ai kerteng ru ya tu ka jaka kumka kiang nong ba square
ngilai propose apa komiti jongi jonga art and culture jonga sorkar meglea batru ngilai pentip ladan ru arsin ke meeting ke ba nakaliang ke jonga kumu minister to kan culture ngilai khot ye ki bahing masam jong wok yang nong ba ye ki bahing masam jong potagon song ma ye ki bahing masam jong yang nong ba tirot sing ngilai awan akaba ngilai ya tu ya ki bakal lo kumta ber kila aku beli giles tenan bagat long ke burung ke bakrau tam kam tam ber piliang yo life size statue dan ni umat wasir ni haga jaka ke pa kelawat idung yi turut sing klat no tekalong ki ke ba lihat kristom dengan stunat cebun ba mentake kini alej banya please non yunu mot jong jong ba kamtam hak kajaga ke ba ukla te hat ko por mengalong minister ngakan mau ki press ki media ngilai pas ko resolution ba sangut nagawi ga yeng jong patogon sangma sangut naga yeng hak ba yade yu muat Bashir ni yang apa Dhaka ngila pentip ru ngilai song meeting ngila pentip ru yang iseng bahalang kibahi yang bahasam jong tirot sing sim hip gai nang taki nong yalam jong gai himanong klau bat lai ngut ni iseng bahalang kabangin pelut naga fund jong ka department bangin yalam yaki kaba habang yakin kan poi kumba prapong bangin lipan pliu te nang tu ngam prim la long minister su tengah stunat berbra agan ke tenure kaba kenyo lo adap hi kapur ke conga te menta kala susah be stang pakichu lipan pli no yo agan si saja aga si todi bi ngas dengan nang sutip dang mende ba kadon kejing pili tamba abanga keli abanga tip nga keli la yo na invitation card la de keji slok tom ton at least yo ki pa banga kan na kelyang juga an golsur nri ke ba long ba ki lem pla ha ya kan at bio lem ni de kila long hi ku mu ki lek na ka banta ka jonga amlo pi sound emba phi ko mo tau bro bro aslang ban mat phangi ne ka kam kila de ban invite lang mar bagane ka jinglet ka de delegation rong ka sarkar jala kam tam phi ru ni ya po sarkar enggak kalau gumne long ngangla sedang ban tei ya yin kalau ada bentar rong sulong tengah lesi kalau long no ko ba kila le na peta junga hiru Hashua bang ni kimi ki kubor ke bedangsa ngina phashwa shipor syakini kijing permana. This festive season, give your home a makeover gift. From kitchen to bathroom renovation, from furnitures to curtains, from lights to wooden flooring, end-to-end wall decor and home decor. One-stop decor solution. Visit soon at Asian Paints Beautiful Homes, Kedarmul, Bimal Kumar, Lakhiya Road, Shillong. Since the detection of the first case of HIV in India back in 1986, almost 37 years now, we are still not free from the virus. Let us all unite and reunite and learn the basics of HIV, and we can keep our eyes and ears closed for long, because if it's happening in the society, it can happen, and we remain ignorant, then one day it can happen to us also. Come, join hands, talk AIDS for no AIDS. Come, be a part of the Northeast Multimedia Campaign on HIV/AIDS on the 28th of February 2024 at Lariti Performing Center, Mau Kasiang from 11 a.m. onwards.
Hashua bangin kemi ki kubor ngin pen mau biang ya kimat bakongsan jongka kubor menta ketayong. Ajin keran ulat kejela ha kesni sedang jongka dorbar mang tengka. Rai ka kenhun menteri ka Meghalaya ban kentiu ya ke secretarial assistance Shaginong Bishar balasong thai. Bantem kinu-kinu ke jingja ha kathan khap puat thau ke sarkar da ka coordination committee. Ka personal interview ke dekalat ban thap kambean bat ban kamai pisa ong ka khnam. Yang umat Sanam jong Tirot Sing Siem hagari Bangladesh. Kentur pot bati bean ki karbi usiap akawa yam ha ampreng da ki korpo silom penankam bat penggeria ekalentiyat ko Bad tei ka kenhun yang main da umat Sanam u Dr. Didi Lapang Hakamat Karibhoy College. Banyale ban pensekutu agi patba kamtam ikinong nya kali ban kiar na kebanyak klam akor ban lat na ki jingja ki besngusi. Hagasngi balang jangka tayo ka Office of District Transport Officer ka East Khasi Hills kalaple perdano e kejingrake ya ka National Road Safety Month. Dagawa penlong ya kejingelang ha ka parking lot kabadon marpersya bat ka State Bank of India Shillong branch. Komisi benta menwanra ya kejinglong adakar ha banyak ki kali ka Office of District Transport Officer ka District East Khasi Hills rengkat kejingi trilang bat ki board penyiat district bat ka tenat pulit kila penlong ya ka program Bandrake ya kejeng wanra ya kejeng shingan haki surok haunu benai. Ya kebelatip kom ka National Road Safety Month arhajar arpusau. Ya kene program na sedang haka khat arterik urempang arhajar arpusau baran penkut ya ka haka khat sau terik uleber arhajar arpusau. Bat la sedang ya ka haka jengelang kebelalong haka parking lot keberan persya bat ka SBI Shillong branch haka nong ba Shillong. Haka ni sengile dan nang u presiden kinongnya akali sarkar u ba CCM le USP Traffic Uke Prasad, ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong RM Kurba pat kiwe-kiwe. Di highway, kibon hagi cases of hit and run. Nga request si kipait ba, bakat kum kaan balapan mi nak Supreme Court. Bapila ban lift kita gibreu. Okay, kikat yaki ki Good Samaritan. Please help people. Lada few ki bagi accident halan tisengkin what ki kumto what lam met kashan mobile ban post up on Facebook na ban spread the wild like you know belong viral ya ka the first step kum responsible citizen kalong ba pin phone ya ka 108 lane lada pidon ka kali please help pila ban save life namar ba lada dang deh iti golden hour hapo si kanta dang la ban yarap yaitu ibreu ban penpoi siya po hospital banyo ya kajing yarap tela dili lanang lose ya kasnam jang itu ibreu tela nang duna kataka jingkermen ba in light im tis ngob ha wat tiang yo piong bahap late siya kekot ba yo hap ban hajir hakot kamdan kung bata pila ban si one drop because it has happened to me kalang lajang ngaklam siya khot hang no ru but snow ha ban ra gitu ki ba yo accident ha surong live ki wood ra kitchen hospital khnang ba kila ban yo jingaram kata kadi ka request na kaliang ka jonga matagasngi na marangas nga lay ibon bahagi breu ki stanat ban sim yagi video ban post ki te kani kamyarap hi ban naman tao to bala accident kamyarap ro ya ndrei kishulong tang banyo ya tho khana banyo yo ban lornimo ndrei ka bang ikwa mangi pede kalong pas ha para men siap ngidei ban kloy baniram. What we have experienced that in every year there are thousands of precious lives are lost due to the road accidents and many of them they sustain the fatal injuries. The reason behind it is the reckless driving, over speeding, and many speakers they have all attributed that the respect. They are not respecting each other rights. They are asserting themselves that they are only the one who are paying the road tax, and they only are being allowed to exercise their wills. These are not the rules. In fact, in Meghalaya itself,
we have numbers of casualties every year. In Shillong City last year we have registered 46 cases. 46 cases, out of 46 cases, 40 deaths were reported and 15 persons were sustained grievous injuries. I am talking about 2024 in the month of January. Only we have registered 6 cases where we have lost 6 lives. And there are 13 grievous injuries. So that way you can imagine that how conscious we are while using the roads. We are always in hurry. We do not pay the importance for others, and we are overtaking in the busy markets, whereas Basindi, he has already given the brief details, and it was a very nice expression where each and everyone should understand. Confronting to each other, it carry no meanings, because traffic is generally who are on the road, they are performing their jobs, they are regulating and enforcing the laws. It is one who can make the difference. It is only the drivers. The drivers who sits carry a lot of responsibility. He doesn't carry his own life, but he carry the others also. So that he should understand that while using the roads, they should be careful. They should not understand that it gives a thrill while driving. Driving under the state of intoxication itself is a crime. And as you know, that the fine is amounting to 10,000 rupees. Banile ban ay mensia mi ginong ilakay ke distrik Riboy bakin beteng banile akay bha bat ban khuri gitakma. Ka Riboy District Sports Association ha kasimbaar jang katayo kala penkuk buram mi gisamla kenthai bat cenrang kibala khuri gitakma ha kalumpung ilakay Meghalaya Games kabasan. Bat ikirang ilakay football na Riboy kibala mi khamat ikajala bat ra ya kanam la ado ha ka Khelo India Youth Games kaban Riau kabadang Shudap Dangshan. Ka Riboy District Sports Association RBDSA haka khatlai tarik urempang Arhajar Arpusau kala penkuk buram ya kishis pak prangut kisamlakan thai bat cenrang kibla khurta kema haka lumpong Meghalaya Games kabasan kabarang Shukut Dangshan Hatura badik sangut kirang ilakai football na Riboy kibla mi khmat ikajelas ke lumpong Khelo India Youth Games kabahan Riau kabarang Shudap ha Tamil Nadu haka baka kenhun ilakai jong kejela kala yok ban khur ya kanam la ado. Na kaliang kinong ilam ka RBDSA kila penpaw ke jing sengungu bat ai ke jing ero ya barok kirang bat kitai lekai ki balala ban kentiu ka nam bat keburam jong ke distrik lengba ke jing la jong ki ban khori kita kema ha ke jing lekai beper bat kum kinong ilam jong ka RBDSA ke baju pet kamel lekai ke distrik ki penpaw bagi sengau dei ban penlong ya kene ke program penkop buram kerpang na ke benta jong ki. Hagani kesni Dr. Amprin Lengdo Menteri Kesorkar Jela ilawan ban Shim benta kum ka Kongsan. Haka jingidon langru uba John F. Karshieng Working President ke Meghalaya State Olympic Association, uba Meral Bons MLA ke Nongpok Constituency, uba Charles Marngar MLA ke Mauhati Constituency, uba HM Shangpliang, uba RB Shadap President ke RBDSA lambat kiwe kebeki dikhot. Hagani kesini nalor kihan lawan banedon langru ki arngot kithai lakai ki belapau ha kejela ki bekentup ye kong Margaret Patau ibadai ibalayo ya katak maksiar sabar kejela ha kejing yakop yakun kti bat sabar kari rukum jo bat sister Rosemary Lengdo National Rural Game gold medalist ha kejing yakop kaweng javelin throw. Dr. Amprin Lengdo ilapan pau kejing sokumen bakum ke menteri jong kesorkar jela ke badan ruk kejing iat ki kamel akai sports benyo ekalat banedon bentalang hakum kening kesngi. Ila kenturu ki kon samla bagi dai banyai tur sakmat agalentia jongki kum kinong ilakai dag boong ru balada ki terang bakin nangkiu sakmat ki kamel akai kum kinong ilakai ke benengkong kidai bandon ya kejing le renti ya ki Namdan kentian ban ong kum kelong kemie kum kenong yele akai ngitip ba ladang yim tre hitam nginum yo so ya katong te kadai bengi dai ben tre hitam ni dai ben iet yaka bat ngin leru ya kata ka bangi iet te habangi iet yo ya ka jingjam te nakalian ka jonga sibut ki jing kiding pen kyang kidon nakabenta kinong yele akai Namar belai ngidon hakari om kum kiwei kiri syabat ki belalong well equipped ki bedon ki trainers ki babiang ki coach ki babiang ki facilities ki babiang nakabenta
bagi players kinyo ban kiyo siya perang. Henry hakari ke jongi, ngidon kasap ka talent, Henry kita kidang duna, Henry wat ada kita kinlang kiding penkiang nakabenta jongi, yin mai ceprang yin tre shitam daka mon berjuat, kumbalaong isista, dia ngasno ba, kedaya ngiba, yin tre shitam yin nang kiyo siya perang, bat bangin nang jok nakaway kapor, sakaway kapor. Ni hapsim nakatrin ni siyong hajan pankana. Let me tell you the hardships we felt. Pag nabigaway na kita, kikon jong kami ka state, kipalayo mad, yaka value jong ka scholarship. I represented the state in very few events, maybe once or twice. Namar nga hapan be, yaka puli ka puti, namar nga long interested academically ban achieve mat ban pendet ya kapuli kaputi ke jonga. Hapadeng kita, I was able to benefit. But ngan ya thu ya pi, itu ki sport certificate ki bangala yo hakapon bangadang puli yalam yang syaki platforms ki pelong yang kembangalong mentah. Ngan represent ya ke Delhi University, ngan represent ya ke college lajong Jesus and Mary Convent College na po New Delhi. Siya ki events ki bapir haka university level. But nganiyat ho iti kani ka sarkar kanle ya kabadon kamban le. Nangit parang kubur but iba makadong pa iong ba ngidon kam state of the art facilities. I-representative ng ki parents. Let's say hakapor manswa kadon kung kata. So you have a stadium without players but not in this generation. Kani ka generation jumi kadi ka generation ka bakli, ka bakitli. But was not not shibon. Baka kadi ka jingyan unti ka junga. Mayoro bantip. Baka talent for sporting events. Hakani ka district. Kalong very promising. Nga tentu yaki kami kipa. Bapin ay yaka attention yaki kun kikti. Haba piyo yaka takatalan. Hakapor jungi imay ipa kimsya yung ibang lekay sports. A waste of time kiyo. Nobody appreciated. Ni siya lakay sports, ni siya lakay klamyot ko ayin. Mangitin niyo sa may pa. Ka-focus yung di ka suong ba? We want you to be an academician. Don't compromise. Mentang, haka generation jong ni. Kami jong kaniga generation. Ni support yakikon. But we will go all that distance pag-pek. Pamapikikon kibadon ka talent haki various sporting disciplines pinyo ya ka support kapapidon ka. Henry sakaway din kwa man ong yapi. Tendulkar was not built overnight. P.T. Usha was not built overnight. Mary Kom was not built overnight. 99.1% jong kini ki stars ki jong were built by sheer determination of their own talent. Kum kadak jong kejing buram bat kejing sngongo bat banla banyai ken mau junam yau nong yalam barat ba jong ke distrik Ribhoi. Badi upsenyang ubalano syakathan badi kejela Meghalaya hibar okawai. Hagasni baar jong katayau kakenhun yang main kala play pat ba yau mat sanam jong u Dr. Didi Lapang ubalatai ha kaplau jong ka Ribhoi College kabadan ha paham lapong hanongpo.
Ban pen sanam bat ban pen pa ke jing sngongok ke bakordor na ke bentak senyang belano the way ni gerau krau ke distrik Ribhoi belatip ru kumu kepa ke distrik kata u Dr. Didi Lapang. Haka khatlai trik udampang ka kunhun Young Minds kalap lipat ba yu mat sanam jong Dr. Didi Lapang yau balatei de ka kunhun na ka phalau jong Ribhoi College ha paham lapong anong po. Hagani kesni lawan banyadan lang bat ban pliu ni mat sanam da uba Preston Tensong usembut Menteri Rang Ba Kejela Kumukongsan ha kejing dan lang ru i Dr. Amrin Lengdo Menteri Ketenat Kakoi Kakya uba Meral Bons Iem MLA Kenong Po Constituency Kumusembut Kongsan uba Charles Marngar MLA Kemauhati uba Isnei Hing Presiden ke Yang Main Lor Kibe-Kibe. Hadian bala play umat la penlong ru ikjing pen kuburam yau halor senyang bulan no na kebentaban kentiu ya ke Puli Putih kejing penyo ke distrik ke Bapura ya ke Ribhoi. La Puli ru ke kana lengkot sepang kejing imu Dr. Didi Lapang bat ki kamba bha ke bola senyang na kebenta ke distrik bat ke Jela Hibrok Kowe. Ka kana kali itu balaka ya u Dr. Didi Lapang ha ke Senong Nong Jeri ha ke distrik Ribhoi ha ke Shpotrik Wiayong Syajar Kendai Sepak Lai Pulai. Ulalong ru ukun prangsngi jong iba Donwa War bat ikong El Sibon Lapang. Bat ula pendep ke jeng Puli Primary ha ke Senong Nong Jeri bat Roy bat pendep ya ke matrik na ke Maukar Christian High School Shillong. Bat ika graduation na St. Anthony's College Shillong. U Dr. Lapang ula treiru kumuno hikai bat kumunong thokot. Kumu UDA jong ke Assam Civil Secretariat bat kumu Sub Inspector jong ke school. U Dr. Didi Lapang ulas jong kurim bat ikong Amethyst Bla ha ke Senam Syajar Kendai Sepak San Pupra. Bat ularung syakakam san pertai ha ke Senam Syajar Kendai Sepak Nyepuar bat job nengkong kumu MLA ha ke nihi ke Senam. U labat ru ikakam Menteri Kejela ha ke Senam Syajar Kendai Sepak Nyepulai. Kumu Menteri Kabinet ha ke Senam Syajar Kendai Sepak Nyepukundai. Bat kumu Menteri Rangba ha ke Senam Syajar Kendai Sepak Kendai Puar. Arajar Lai, Arajar Nyau, Arajar Pra, bat Arajar Kendai. U Dr. Didi Lapang loyo opdiang ru isibuan ki kerdan doktorat bat ki khusnam. U Dr. Didi Lapang ulalong uwei ni kinong seng ke Ribhoi College, udai ru uwei ni kinong seng ke Ribhoi Dorbar, bat ke Ribhoi District Sports Association, bat ke Meghalaya Editors and Publishers Association, bat kibe-kibe. U Dr. Lapang ulapan pau ke jingkeman ke bakrau bat ai kublei kinong yalam bat ki dekat ke kenhon Young Minds ki bala shimkia kerpang bante yunu mat sanam jong u kum kadak ban ai buram ya u. Ngaju keren bat naya berkenal penaya keren khatam di ikun sama. Ngimde bersaya lemaklah berong bakata kacet beriu jungi hadir kalian. Kamde inga. Kacet beriu jungi kalian. Ha kupilar ubas hentam. Hapo kacimera. Kinong yalam. Kibala lekno bat kibala domka. Kajing pasien mesin jom malapang dalapong. Imei jomna iong kamwele. Syakri harum berdur kasur berdur. Tambah de bangecan bangre. Kata ketika kubur bahasa kata. Ni ginungalam hadang gacuk ke bangka. Asumano. Upaya bas hentam yangi. De ginungalam jomte bangka. Nakakadaw namju penduk mesin ini bersama. Namanya orang yang emosional ber. Ya keren dia kalau jat bengri. Nampak habis ini jat bengri. Ngindem hasil grup. Hatakan ber. Jom udai baca. Yang nilakan pun ini living and you, kemudian ini sen balan kira kamkaman mereka berboy. Kesemua banyak kumpulan. Jangan pilihkan kumpulan. Terpilihkan penulang ni kata kenhon. Saya lihat dan katakan numi alamai satu lagi tum kita dikan kumpulan. Ayo semua dengan semua ngamdei bandek mengang ngamdei orang melakukan kepisah dan mengang lihat ketika kita ya tan beriu berpunyo kata itu mereka dan mereka orang
Ngi pisan mo pin ang ha ya sapang ni tatip mangi ban kuno i para sen mahalang jongi ya kuno mangi ban kuno bermat ya kuno kesep jongi bangin kuno ni pi o kuno litrom pisa ban kuno ni kata kam jongi ong kata kalong ba sa sibune le api tan banga ngano ni khmat ban nama ba na sekretari kata nang sekretari he gori na ile apa pa na ka tip pa besar bang ala le gane aga da gaman provide banga ba ke slow jonga ba uble ulabu ya hagen no sei ban le ye de layak ta dengan sami ma suai de ka dahadin ketugane kilomba lebe dijaka belum ketika kau menghantar oleh DC office kasih ketika kemudian ketika kerja nanti pada kajing Newton dibantah kami tangki senjong kis program sorkar ne kemudian ne bulu desain malam lawan semua kalau lawan jadi ambil setelah tambahnya semua banganan yang tersian tak kira kata bagi lala penolong ini lom kerjasur nama kata ngapa nama keren ru bangan nombata yuk jela de baro nasional populasi sibone populasi negeri keren. Nakaying kabaduk nakaway kasnong nong kendong mi uway uriw slur dakaman simban long banengkong umi dakajing slur yakatan syakman banyalam Klem jing salia wat la jing uthom da jing smokia hap deng ka jing trang ban kiu shakmat shaprang habayam uyam marwe habakmen udan bat kiwe Kaman sim jong u kam island ban shupet ki jing da kaman sim ka ba shin rang umi da ka jing kerku na ying imei ulong ubakerpang na pedengki nong yalam babun balang mahe di lapang nari boy usambai ubakerpang bun ki kawang mau haba pet yau so ba ityang ka jing sam kanong rem om sham la ban pen kendria shwa usnem kat kendai nyau po ar ba ulang unang mi khman ula long ulpa nong yalam bala itu dabaro jar hajing motor na jing kang uyeng daga jing shlur uyo i ya jing shai ya katang ban penwandur hap deng
Chakmat Chaprang Habayam Uyam Marwe Habakmen Udan Bat Kiwe Kaman Sim Jong U Kam Island Ban Shupet Ki Jing Daka Mansim Ka Bashin Rang Umi Daka Jing Kerku Te parolok da ketua ngila poi syaka bakut juga tup kubor jengi mentah kejan mian ngin sia syambiang bat pila syam tayo haga juk ke sengi bat haga juk ke por kublai shibon ke por jong pi bat jaso